and welcome back to the channel. Mijn naam is Viggy. En ik maak live videos. Mostly of Yiddish. If I'm fang to an video, please consider liking, sharing, and subscribing. Which helps me. In the channel, I rose tremendously, so thank you for that. You know that you can hit the join button. Get by hit the join button. Become a member. Hopefully once more getting members at my quarantine. Andere content, you know. Ook het andere content. Die we supporten the channel door a couple of ways. Ze vangt zich gewoon met een like. Nodig hem kennis voeren met een comment en een share. Maar die wil ze supporten financially. Kennst de other super chat, other buy me a coffee was gewoon gepint in the comments /ViggyVibes. Other can check our QuickPay at ViggyVibes@gmail.com. Your support is appreciated and needed. Okay, so if I'm going anywhere, that is absolutely positively 100%ly not financial advice. So please be very careful. The market at the back now and alles wat die haast. Anders krijg je wie die haast. So just be careful. You know what I'm saying? The market hat nemen alles. Hoeveel die kans borgen. Ich lerne nicht aus, wie sie mit trade. Kijk eens hoe die een kind oder wie een adult du spielt Lego en weiß nicht, was het is. That's all. Will nicht hören, nein, ist auch mal so. Wieso tut man Boost beim Bios machen heißen? Absolutely, positively, nicht. Don't even want to be close to that. Ribidibi, ribidibi, ribidibi. Shibidibi. Alles geht's. Good morning. Hello and welcome. How you doing? What a nice surprise to see you. Also early. Welcome, welcome. Wie Sie gewinnt an Nacht? Wie Sie gewinnt an Zefri? I hope you had some good coffee. Ich bin ein bisschen müde, Hand. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin echt gegangen, geschlafen spät. Ich gehe da gegen Nacht. So. Ich bin noch ein bisschen müde. Going MMA, nice. I like. Ich habe lieb zu hören das. Gonna kick some how you doings. Loads of success team. Thank you. Ja, echt maar gehad a gig. Zero complaints. Judo, nice. Je gaat warfen maar poe gevre, hè? Die gaat warfen. Judo is warfen. Judo shows you
Dat je gelijk weet die bist, maar ken ik niet of dan eigen weight in die bist. Erop in. Wow, ik kan filmen wie meer ben. Esther, de Schwester, all the way from Canada. Hello and welcome. Wieso is dansen free? Take a nap for 30 minutes. Ja, nog de live op mijn nemen. Ah, thank you. Thank you. A kleine secret, Esther. Didn't do much. Just didn't put it into a pony. Ik wil niet aan phony. I just didn't put it into a pony. It doesn't help me not to be lonely. Een beetje gramen in de vrije, you know what I mean? Gappen door tabrie. Met kijken over zee. We drinken de thee, een beetje koffie. Zo, ik ben mied aan het. Laat maar zien wat ze doen op de naaiers. Laat maar zien wat ze doen op de naaiers. Vind je met mijn beglauwnis brengen kan raaiers. Ich will nicht nehmen dort du, die ganze Achrayes. Sag mu, kennt du nur sein ein bisschen Bias? Enjoy alles geht. Enjoy the MMA and Judo. Geh ran ein bisschen, you know. I didn't know that we're gonna see it that much. Hold on. Okay, there you go. Habe es geregt. How are you, Esther? How is Canada for you today, this morning? Are you from Quebec? She's from Quebec. What the heck? Now I gotta turn around. I got myself a stiff neck. Gesehen als in Sudan, ik doe veel met problemen. Mogerisk 220 op mijn nummer 220. There you go.
President Trump revealed the U.S. had gave him close-guarded technology to help South Korea develop nuclear-powered submarine following a meeting with President Lee Lae-mong, or whatever her name is. Bitcoin 108. Bitcoin is 108. Yankee T. Geht morgen. Man riecht sich schön zieh. Es werden schon almost 90. Nicht bei mir, nur bei dir. From Toronto, Ontario. Home from the Toronto Blue Jays, extraordinary baseball team. Didn't they take out the Yankees? I'm just saying over things that I heard. Didn't really follow. Brooklyn. Good morning, Brooklyn. How you doing? It's been a minute. Some of dich nicht gesehen. Hab getracht schon etwas geschehen. How are you? Ontario, Toronto. Da-da-da. Oh, ich meine, ich weiß, was er unten. Ich meine, ich weiß, was er unten. She got one of the gifts. I heard the guys through my mother. Yankee T. She's lucky. Wenn wir gewinnen in der South, wollte ich so geizig Bucky's. But Bucky's ist nicht du. Bucky's is in the South. Du hast Chuck E. Cheese. HBS hat rausgegeben an einigen. In Schmullig Sickers hat rausgegeben an einigen. Wo es ist almost geht. Almost. Aber es ist ein geht, der Song für Schmullig Sickers. But it's missing like a small bass, I would say. Regards, Brooklyn. I regret to inform you. Beep, 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 beep. Hold on. Samira Zamin in the free. Sims auf dem Tal zurück zu mir. Einen feiner Blick. Ich verstehe nicht, wo sie von dir versucht, wo es ist Glück. In mir ich kick noch von neuem auf. Ich seh noch, wo sie leunt. In wo sie tiefer bringt nicht auf. Man rieft es sie gewohnt. Wenn wir zusammen
mit dir. Wo sich versehen, nur wo es geht. Wo es gewähnt, ich nehm nicht mit, Leben geht. YG. Good morning, good morning. How you doing? In Nacht schwarze Tee. Geht losen am Hof und Tier. Zurück, wir weisen den Weg. Arri mich blicken op von Oeven auf. How are you, YG? Durchfall. Siehst du ein Kind, wo's eilt mich auf. Mir rieft wachsen down. Wir zusammen immer nicht, wo sich wir sehen, nur wo es geht, wo es gewähnt, ich nehm nicht mit. The neue Song von HBS is Fire? Nice, okay. Ich habe es gesehen, darauf kommen auf mein Timeline, aber ich habe es noch nicht gewollt watchen. Nur wo es geht, wo es gewähnt, ich nehm nicht mit. Selbst auf dem Tal zusammen mit La 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 la. La 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 la. Derfen neu verniet auf mir. Koi ges vier het het me geben. Dit je we treffen als ik probeer. Nice, YG. Wo sie gesehen ist, wenn ich mich. Wenn wir zusammen noch dämmen nie. Wo sie versehen, als es geht. Wo sie gesehen ist, wenn ich mich. Ich will nicht mehr. Nochmal sehen, wer sie singt. Matti Goldman. Leben geht. Sie machen Filme. Es schneit wie der Breck von einem Jam, wo's warft, wie der Kohl von einem Pol. Sie gewinnen eine von der längsten Games aber in Brooklyn. Like 18 innings. Yeah, are we talking about that? Oh my God. Als brachene Keile, dem himmlischen Tier ich sich. Ich frag, ich schrei, ich wart, ich krieg in Krieg. Verrak nur die kennst überkennen, mis bediene Muchoi. Vakoi des lechoi, lech dich in de Verrak nur die weiß, wie uns sie kommen. Halef Sheli. Aus heilen man plog in mir. Tate nur Wow, wow. Yo. Mein Herz ist halb verteilt in Zwei ist halb von mir in halb Shem Shemayim. Wie der Breck von einem Jam, wo's warft, wie der Kohl von einem Pol, wo scharft, sie Nice, Yankee. Nice. Is it helping you? Do you feel like it's helping? Do you feel like you're gaining knowledge? Vakoi des lechoi, lech dich in de die weiß, wie uns sie kommen. Halef Sheli. Aus heilen man plug in mir. Die Taten nur Lech dich in de
Moshe Khan gave out a new song. "18 innings." I think it's one of the longest games. Als wird mich einer gesucht. And did the Blue Jays win at least? Your team won? Sorry, Brooklyn. Spiel wie ich halt schon bam. Schwell wie ich ot fällt sam. Moshe Khan hat rausgegeben. Wer ist Moshe Khan? Lass mal hören. Schwenkt der Träng sich tief in ja. So HBS hat one einigen mit Matti Schmulik Sickers. Wer hebben man? Ik zijn er schon einigen von ihm. 4 weeks ago, Stek. Emailed me a sampler. Oh, ze Instagram. Gewoon is jealous, Graham. Mein Geist die zurückkehrt. He's a great artist. Ich meine, er ist ein Type, was man darf lieben. Lass mal hören. Ein Sek. Power On, by the way, gewinnt It's a Real. Aber du hab ich de ganze Album mit du. So man darf, ob einer will so reviewen the Album. Get Shabbos. Okay, so we'll keep it on the roster. We'll keep it on the roster. Hold on, was ist geschehen, du? Ich bin gewohnt schon zu den Klemmen in auf de offene Wegen. Men sei de sind dit sich vermehren. Jetzt ist mir klur und fregen. Als im Sof wird lichtig werden. Nur Neffen allein, de Teuer, de Tier, sie verstehen, als in Samen ist keinen. Nur die, sie machst das Boys, ich lass so los, bis fortig in Groß, in Nord sie dir, ich leube nicht da. Gold, 3900. They lost, I'm sorry. But they won last night. Okay. I'm only rooting for them because you want them to win. Nicht von mir da. Auf jede Geschenk, bis daher fin Umfang. Me is Aros fin Taibes Neuach, mit nahe Blicken in de Augen. Sie helfen deje und Akkoiach, de Gefangene beruhigen. Akzeptieren jeden schwarzen Was, jede Kollier von Regenbeugen. Wie der Nachmafilmer picked off Nagina? Don't know. I think he's one of the best mixes. Wird beschaffen geheugen. Nur effen allein, de teuren dein, de Tier, sie verstehen, als in Samen ist keinem. Nur die, sind Wasser, sie Boys, ich lass so Lois, bis fortig in Groß, in Nord sie dir, ich leube nicht dank, auf jede Geschenk, bis hier fin Umfang. Nur die, sie Wasser, sie Boys, ich lass so Lois, bis fortig in Groß, in Nord sie dir, ich leube nicht dank, auf jede Geschenk, bis hier fin Umfang.
Ra-pa-pa-pa, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la. Nor die, was der Reiz in der Kuss, was mir geschiert, boy na refuse, druckst es auf der Scheuß, na Russe hinläuft. Livey. Good morning, good morning. Yeah, huh? No shorts, huh? 682. In Zemmer 680, 687, brother. Good morning, Livey. How you doing? Thank you, Levi. You as well. Go van Aranke, man. Chini. Oh, you better. Refresh my screen. Oh, it says pre-market. Sarugi Kiman, 684. 684.20. So getried ze berechten door 682. 683. Beter. Rapapa. Ante do a special birthday, waar tiene zal arrangen. Enjoy, Levi. Have a lovely, successful, and awesome day. Go for not around checking do a minute. Really means a lot. La 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 la. La 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 la. Thank you. Die zoekt dort nog stil gemaakt dag. Oké, no short weer. Begleitet sich jedes bis sein Nachteil. Wenn ich wohl gehabt, Da koje, wollte ich schon gelaufen in mir gehassen, den ich wohl wat mich geschrieben gekillt, oje, als morgen kommt schon ein Schabes. Wenn ich wohl gehabt, wollte ich schon gelaufen in die Gasse. Und ich muss gerade von den Konsequenzen. Geschrieben sei Oh yeah, als morgen kennt schon Schabes, Kobe Schabes. La 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 la. La 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 Protest. What's the day protest about? Steigt greit ungeteen a Wasser Kittel Kittel. mitten alle Sonne Pune me bedeckt mitten Machser in der Hand der geht hat Zittel zum Taten herre
dreimal schon gesagt, wenn es lach. All das am Koi, wie all das akul. So gibt's a protest in Israel. Shechi uni v'kimoni, frisch von Hanach, gebet chamu. Kol nidrai, wie asurai ish wie ein. Ich hab gekannt am besten, die vorbei. Sog ich ab, mi yoim kippirim sei, ad yoim kippirim. Habu olai, tate ich haibu für jetzt tun, habu olai ni le toivu. Dit is ik niet alle eerst doen. Haibi chuna nayem blad, dus jud, die avoines en alle nedurem, beteilen in betulem. Nidru no lo nidrai, oh ja. I guess etwas gegen die Medina. Zuerst hat Zwille Vater gesagt. skimt herup, du auf dem Welt an der Schumme. Oben besten schön mal ein erklärt. Die Zadik vial, die Rusche. Gotts ist du schwer in des Jönes, in Schwierigkeiten. Aber durch die auch herumfallen, von Mut zu Mut. Und ich will sein und sie dir, und ich will sich hypen, sog ich zu dir. Du stach na Makazit. Du behind it. Sog ich ab, Yom Kippirim zeh. Ad Yom Kippirim. Abu Ola. Jetzt so. Wir duden, teile mi vetule. Very nice, very nice. Man nicht zeggen, wo sei protesten, but etwas wie protesten sie. They're letting their voices heard. Tate, ich haibu Wie jetzt du, Habu allein die Letoivu. Haibi chuna na je Dus you Die avoinas en alle neduren Beteilen I vetule. Nidro no lo nidrai Oh ja Heeft het hem jammer liggen dieren fijn naar bed. Maar wat nog van de pissel was dan hart of lachen werd. Aan aanzaamkeit. Aan stilkeit was redt. Tesla 452. Ein Tug, die Tracht sein Leben ist geruht. Was wurden wart gedeiht zu spielen in einem Herzen und scheuen sie treffen. Wo sein Herzen die Mut. Nach erwehren dir, find ihr alle lachen. Probieren die zu machen. Versteiners. Die sich dann wirklich die Sachen. In der Direkten sucht man all die Bisse dreht. Aber im Herzen weiß die mit der Sicherheit. Sie sagen dort, etwas verlangt. Sind nicht der Himmel, nicht der andere sagt ja. Sie warten von die noch größere Sachen, die den noch nicht aufschwachen. Die sich gar mal nicht aufschwachen. Lecht aber gesehen, wie es Rebbe wagt sie Junker nehmen. Sie Musicians suchen aber so singen da mulige Negina mit und sie like der Handige. Weil geht mit der neue Bäckerche, mit der Brennu Stramel, was ist 15 Fies hoch, mit alle neue Michigassen. Und du, das ist sich stellen. Scheute. It could be about heimische protesting subscription for the military service. The ganze Masse is a very odd. Because years ago I remember there was people going protesting
And I was next to someone that is involved, and he said they don't even want you. So I'm not sure. Welke deden ze gaan met? Like, in beide zaten du schlechte Menschen. That's what I'm trying to say. Opportunist auf beide Seiten. Nicht so Sache. Nur keglich, ob geht me sich. Seht me werde spiegeln, treten auf dein Gesicht. Sei verzeilen, rede für sich. Se du Platz für dich. I don't know what the right move is. It's a kleine country that maybe they should join the army. I'm not saying they should, I'm saying maybe. She's untrained. Wow, bin ich mit? Stark mit. Ja, oder nicht gut sleep late. Du etwas mehr wie dem bläusen Gif, dem Zadweiligen, der Zeichel. Hecher dem menschlichen Augbegriff, in inter dem pinklich Schmeichel. Du etwas mehr Von dem. Du etwas mehr von dem. A Mensch, sie lebt es gleich. Seine Tag wie a Schuten geht bei, wie a Chulem inmitten der Nacht. A Mensch, kommt von Erden dort zurückkehrt. Aber ich haben mir mehr von dem. Ich haben mir mehr von dem. Ich habe mir mehr wie dem Dinneko. Gut heiserig, aufgehaart. Mooi, was will als Klur herauskimmen soll. Der pinklich wissenschaftlich Fakt. So du etwas mehr von dem. So du etwas mehr von dem. Adam, Lahevel, Damar. Yom Av Gizel Over. CG. Good morning. It's for sure. This is sicher. It's for sure. Not good to force someone into the army. When die hast a kleine Medina and die needs the services, because the army protects I as well, darf man haben. Etwas mehr von dem. Etwas mehr von dem. And by the way, the army hat a Sachen, wo es nicht nur combative, meaning nicht nur army going in the front lines. Du alles in the army. Ich sehe nicht, als wenn Oktober 7 geschehen, aber hat ausgelost, die alle Menschen, will nicht join. So man protect sie. So they have to do their part. In is gewesen, jeder einer von Hecher 20 oder war 18 darf joinen the army and wenn man gefeit am like or something. Ja? Oder man soll gehen zu der alten Music. Scheiße, was ist das? Ein bisschen kosten von dem du ich will.
Se du etwas mehr von dem. Se Du etwas mehr von dem. Se du etwas mehr von dem. Hat für uns mehr von dem. Als nog als dit aan mij door de maan dan. Hij is heet zich als een schijn. Wat het zich met Mandani gewinnen de mayoral race in New York? I wonder what's gonna be there. I wonder what's gonna be there. CG, how are you though? We zijn dan tevreden. Are you shine? Sie tanzen killi de Welt, ik doe nur für dir. Sei wie der Hart, es hält sich fein. Ob nur ne schmore tief fallen. Ob nur ne schmore tief steigen. State sues over snap cuts. Dozens of U.S. states are suing the Trump administration for suspending SNAP benefits. And lass mal sehen, was geschehen wegen der government shutdown. I think it's like 30 days. Ich habe gesehen Videos von Sudan. Tut sich dort crazy, was man harge dort. In der Welt ist still. Die Welt ist still. Ich meine, Bibi darf laufen für Sudan, Präsident. Man, störst? Nimm am besten Nummer auf der Mullerei. Ein Witt, was so scheint. Digga, dam. Sag dir jetzt abhalten. My opinion is that Mandani will be a total disaster. I mean, again, mal gewote Democrat because of the food stamps, Medicaid und alle Sachen. Und jetzt bast man der Apple. Ist angepflanzt der Applebaum. Jetzt ist der Apple, I say. That's how I see it. And just imagine, wer ist der Bessere? Andrew Cuomo, wo gehargert tausender Menschen bei COVID. Ich meine, weiß ich gehargert, whatever. I'm saying, like, seine policies. So, just imagine, als is a bessere candidate. Lass mal sehen, was geschieht. Some people are for Mandani. Ich meine, gewinnt doch, so some form of people are for Mandani. The question is auch, wie viel power hat actually? So, mal sehen, once. Als New York het weer een desert, weil jeder het aan het laufen. Maar sehen, was geschehen. Het zijn een zacht dieres voor de homeless. Jeder het bekommen 5 dieres. Wo sagen eine von der jüdische Volk, whatever, the Knackers, the Sachen, the Rebels, sind alle gegen Mandani oder sind du, wir sind für Mandani? Alles für eine Story dich, steht's mit mich. Kick nur in mein Augen tief, viel mehr der Lewone schon genommen Hand, mal ich was schand, was schwarze I don't think he's good for us. I get it. Oh, I don't know. I'm not saying he is. Konnte nicht wohnen nicht dort, so. But is do any in the Hasidisten was back in the Jahr, was aber nicht kann reiten oder Sehr hast du a große Porsche, man sucht nicht für wem, man.
Wat me schreibt, Bobbe, wir haben gegangen, voten early, jener gegangen, voten early. I'm assuming it's nicht für Mandani. Not only backing in, because no other up. Wow. We kind of forgot and moved on, but the nights are the hardest. A childhood friend that died, a guy from work who passed away, friends with PTSD, some are still in therapy. We may not ever slip again, but we stand tall with love for our people and won't pray to our God, and he'll never let us down. We won't ever lose again, whether it's Hezbollah, Houthis, Iran or Hamas. You'll maybe get a hit, but you'll never ever break us. Wieder gewinnt, hat uns stark in die im wissende Licht, in Sturach Tanzara, wenn keiner mich behält, will keiner ein, lassen der Welt wie fällt. In ich zog die Zieh als keinmal nicht mehr. Die vielen nass kann Regen drehen. Kann Regen drehen. Begeit allem Oves. Lo yiru. Yiftechu meshishantechu. Yenachamim. Ki ayla Begait alam oves Yiduru Giatu imodi Shivtechu meshantechu Haimu yenachamini Baba Verebe is backing Mandani. So viel zu der Sohn auf her, jeden Tag mehr her. Se fällt da Tränen. Tief von Herzen Menschen schreien. So viel Menschen haben schwere Weihen. Ezri mai ayen. Oy gam ki ay lay oy gam Salam oves loy loy yiroro Oy gam ki ay lay oy gam Salam oves loy 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 yiroro ay 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 in der Heim, in Gas, in Schier. Gam ki ay like begait amoves lo yiru. Lo yiruru ki ya tu imodi
Ina Elohunim velo yishon shoem ayrisruha Lo Elohunim velo yishon shoem ayrisruha Gam ki yahilaich Begai tzalmoves Lo Elohim hiruro Ki yatu atu idimodi Shiftechu imishantecho Ahemu yenachamini Ki yatu atu Ki yatu ato yimodi Gam ki yailach Begai tzalmoves Lo Elohim hiruro Ki yatu atu imodi Shiftechu imishantecho Haimu yenachamini Ki atu imodi Euch tin atime Tate in Himmel Chab nicht da drinnen Er beet zich, gaat misschien de Himmel. Elohunim velo yishon shoem ayrisruha Dit is Jolie Briesel. Hand is aan een stille morning. Ich wein im Bett, ich Das ist in der Luft. wachsen wie mir bin ich nicht empfindlich Zwischen sein Lieb verbindlich Gesinnt nicht auf bei jedem was In der Luft. It's rainy outside, yeah. I know. I know it's rainy. It's rainy. Ben ich rausgegangen, walken an zu der Corner von der Riesen, was ist rainy. Und ich bin auch ein Seier mit, so wir nehmen es da stille. Ich in der Luft. Ich bin echt gegangen, geschlafen spät. Ich hab mir gegeben, mein Bett. In der Luft. Children's style. Healthy days should stay on the finest line. Ben koidesh lechoil So ich leb. Ein Fiss auf dem Breck, der zweite sinkt in Wasser tief, sein Ehrlich in Wohl, ich streb. Zwischen Qualje so ich wackelt sich man schief, verjuckt der ganze Woche zu sein in sie Acken. In als der Lechtigkeit in Finster kommt sie neu. Als Schabes koidesh denne Schumme oft sie flacken. Wann ich hier was Elohim lito, hier was Elohim lito. Neuer klein. Mein koidesh lechoin, steh ich allein. Oh, erbij. Ja, deze keer in de accident. Ik heb gezien een accident in Borough Park. A van had er ook in een oudere mens. Ik guess eerder is oei. Sorry voor de loss, Bamens. Man soll wissen, wie
wie fragile man ist. Man ist du aber nicht, man krost das Gas und man ist schon nicht du. Und man kann schon gut nicht zurücknehmen. Als gewollt suchen, als gewollt machen, als gewollt tun. Over 85 years old. Oi. What a way to die. What a way to go. But at least, hopefully, it's not going painful. Meaning, like, hopefully it was quick. Didn't I? Ach. Just like that, weißt du? Du, man kann retten zu Mensch. Und ich meine, diese, wo es toucht dem ersten, wenn einer starbt, wenn einer geht, ist es also eine Sache wie, man kann schon gut nicht in den Weg. Man kann schon nicht reden zu einem, man kann schon nicht sagen, hello, man kann schon nicht guten Morgen, man kann nicht in einem Call. Crazy. Cool. Mein Gott, ich lachol, dann ich heim. An offene Schmies, was Schöffer, hab ich bei dir. Ich hab echt nicht kein Koyach, wo's geht vor an mir. Alles ist doch Tinkel und kein Strahl. Für je ist Zahn in Klemm, ich zerfall. Kann immer noch hin, du weißt doch, wie schwach ich bin. Wie stark ich bin, dich zu oben sehen. A schwere Welt von Panik Kält, ich weine, ich schrei. Weil ich weiß schon allein nicht, wie ich steh. Ich dreh mich herin, ich sehe nicht da. In die Dunkelheit, auf jeden Tier ich klar. Ich frag, und ich wie bist du? Wie bist du? Is the life before breakfast or after? Before breakfast. Es ist ziemlich früh für mich zu essen noch, man. A paar Schachere Sandwich. Wer weiß. Wer versteht. Keules fin amor, schlägt nicht seht. Aber ich hoffe, es besser liegt. Ich freu in der wie bist du? You need one? No, thank you, Siji, no. I appreciate you. Ich bin sicher, dass die was gegangen, but no. Thank you. Hast noch gefragt wegen Breakfast, denn? Eierspeis Pickles in Schok. Du denkst das? Eierspeis in Schok. Marash Yeshiva, ich weiß Marash Yeshiva, wie heißt der was fake packen wurde, aber der packt noch zu wurde. Mizrahi? Nein, wer arbeitet? Wie stark ich verbiet, wie oben sind. Sind noch dieselbe Sache wie 20 Uhr zurück? Ich weine, ich schrei, weil ich
Coffee? 2 Zicker? Geht's da was für an der Kopf? Wie ich sta und ich frag In die Moishe, ja. Ich gewinne nach der Schive. Und die gedenkt. Schon nicht der erste Mal, was Schlaf kommt nicht, gring und zieh mich. Man sagt, dass die bist König, öfter zum Volk, bewahrst die sich. Gedenkst der Nacht, allein mit dem Mann, Gitarre und der Gruß. Ich pfleg mein Herz, zieh dir aus singen. The same small regular coffee. Jetzt wuss, ich hab schon nicht kein Kalt, sie Toast. It's a like it on the machine. Ich wollt gestorben, jetzt ich geh noch dir wissen. Mit Gott und dir nicht du. They nicken basically a joinig for God. Ich gedenk schon nicht, wenn Gott verloren deine Füße in geblieben, ich allein. Weißt du, wie weiß hat nicht gehabt dort das Sandwich und weiß ich, was meint das Sandwich. You know what I mean? Salme, Dan Sieger. Hello and welcome. Guten Sie Morgen. Hat er schon nicht gesehen für ein paar Minuten, but welcome. How you doing? $1 a water. Gezoek is in zijn toon, hè? Salman, I knew I recognized you. Ik wist dat I knew your face from somewhere. Hij heeft me geschickt de picture. Heb ik nog eens geviewd. Niet een picture, ik schik dat snippet. Als Zemmel. Geblieben, ich allein. The best podcast was is given. Nice. That's important. I send it. Oh, this is geschickt, the video? The snippet? Geschickt, the snippet. Ich hab schon nicht kein Gold, ich schreie. But Zalman, thank you for the shout out. I was not just reviewed, but thank you for the shout out. I appreciate it. Hope trying to sound nice. I try to be courteous. I listen to non-Jewish music, yes. Nur hart is a Zami mood with the music is. So I figured out. Lass mal das so sehen. Und wenn den liegen jetzt zu händigen, ehrlich gesund sind. Ja. Brooklyn, growing up, I listened to non-Jewish music. Meaning like, ich habe ausgehört, KTU, noch sicher, 700 damals. But I like Holy jüdische Music. Okay, Regen, dann mach das geben mal macht sie. Lass mal hören, was Brooklyn hat geschickt. Hold on. Der Nigen heißt Lorilla? Whatever, ich kann nicht einfach pronounce the number, so I don't wanna say it. Let's go. Salman, I'll be honest. I'll be very honest. But ob ich so etwas, ich bin nicht der Say-It-All, was man like. Bin nicht der Chassima, if you know what I'm saying. But I'll review it. Just I didn't have time this week, but I got gigs.
YouTube has to sync with the weather. Okay. You led me on with a cloak and a dagger. Cloak and a dagger. And I didn't know you had made other plans. You had me believe Ooh, the guitar. we were meant for forever. I really thought my heart would be safe in your hands. Ba-da. Lorelei, my ship has passed you by, and though you promised me to show the way, you led me astray. You were my Lorelei. What kind of fool was I? 'Cause I believed in every word you said, and now I wonder why, Lorelei. I love the guitar. There was a time when we had one another, bearing our souls in the light of the flame. Those were the days. Now I've lost my illusion. Sometimes I wake in the night and I call out your name. Lorelei, my ship has passed you by, and though you promised me to show the way, you led me astray. You were my Lorelei. What kind of fool was I? 'Cause I believed in every word you said, and now I wonder why, Lorelei. Now there's a light that shines on the river, On the river. blinding my eyes from so far away. Shut through the heart, but now I know better. As hard as it is to resist the song that you play. Lorelei, my ship has passed you by, and all you promised me to show the way, you led me astray. Oh, Lorelei, Lorelei heißt der Lied. kind of fool was I? 'Cause I believed in every word you said, and now I wonder why, Lorelei. La 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 la. Not bad, Brooklyn. Not bad. Not bad. Zalman, back zurück zu dir. Ich gebe eigentlich mein honest Review, aber das sag mal, kann ich nützen, sie können feel personal, you know? And this is definitely nicht mein goal, a route zu bringen andere, especially the ones who's kommen raus und reden, ja. Because ich weiß, wie schwer es ist. Like, but there's eine von den risks, die likes that those Sachen in public, it's going to be Zinnemann, you know, it's screwed. When they are nie. Schwer. Ich weiß, die meinst Oh, die. Dank ich die Tiefe nach.
Khalid de neue YouTube. Ze trying to machen wie the Apple. The Apple update is no transparent and glossy and they darf mitgehen mit the stages. They can't stop. Amen. Mama spuche, also getreut sie mir. Mama koich gesinnt, als in dir es geht. Wenn ich schmeichel in sie geht, Moide Ani. in auf jede Träne, auf viele, wenn's sich schwer. Ich weiß, die meinst dank ich dir tief in Moide Ani. Ay. Moide Ani. in auf jede Träne, auf viele, wenn's sich schwer. Ich weiß, die meinst normal. Dank ich Zalman, dat is nog du. Brooklyn fragt a question. Brooklyn fragt Zalman, I would like to understand why you dislike Biggie's comment on the essay Addict. Ich weiß gut nicht, ich habe noch nicht gewatscht the episode, so. Ich bin also wie a Child, wie sagt man das? A Kind, was weiß nicht gar nicht. Wer heilt aus Hey, was schafft Tränen in Auchfreit, gemacht finster in Lichtigkeit. Wer sitzt offen, Kiseiden, bedeckt aber mit Rachamen. Hört meine Schales, seht in weist alles. Oi, wer heilt aus mein Herz? I always say to myself, I can handle the stuff, go ahead. Let me put it to the test. Okay, that's a good thing. But I'm just saying for me, it's not to bring down, like as a review, it's not to bring down. That is not the goal. Und ich verstehe, sag mal, können sich ein Mensch nicht gut expressen, but ob du hast dich so express, ich rede nicht von dir, ich rede in general, auf a podcast, it's the, you know, also wie ein Singer, geht aus a bad Nigen, singt nicht gut, he has to eat the consequences. Meaning like, get what I'm saying? Like, gehst du aus a product, was nicht geht, I might like you, but the product is nicht gut. Ich kann noch so reden, Samuel, aber ich habe es nicht gewatscht, so. You know what I mean? But, wo suchst du wegen Brooklyn's Question? Now that I know that, als du das liked, ich habe gewatscht 15 seconds, wo es ein mir geschickt, CG sucht, sehr das geschickt. Sie, wie die Gäste Shoutout, weil immer gewollt, das soll sein. Which I appreciate. Ich go for the shoutout, you know.
getting my name out there. Oh, ik gezocht als ik gebe heraus, I slow down with my content. I'm not sure what he is referring to, because there was no slowage here. Ich mach nur mehr lives in the free Nacht, so that part I did here. But it could be out of context, so I'll wait. Zalman zal eens review in hand in de free. Dat is zich waard van Matas. Als je mag de weekly parsha zag je het. Met ze. If you disagree with someone's story, or with your opinion, that is fine. If you're going to disagree with things I say, I'm okay with that. Don't have to agree. Just my story, my view of life. Of course. There's no shade there. No shade there, sir. Literally no shade there. When I came in they snippet and I saw your face, I'm like, how do I know him? I know him. And then als ik come do a day later and I'm like, oh. Because that's a shine boert. Dan boert is something special, I say. In a positive way, bro. Just saying. You're taking well care of your board, of the boot. The way you had to put it down that she's wrong. And it's her fault. Her fault a bit wrong. Okay. Je gaat ook haar fault. The sterkste point was rausgebrengt is that we didn't know where she's putting the line of was meint a sex addict. That was my I think that was the biggest confusion of the ganze episode. She comes up and she says her ex was a sex addict. Okay. Wie likest du aber because in skimmer von a community was ich habe nicht getraut auch zu sagen chazarisch, like I could have used words maybe to bring out better my point, but I didn't want. So do Menschen, wo haben different kinks, ja, kinky stuff in bed, oder sie wollen ihn anders, but sie kommen von seiner frimme family, oder seiner, lass uns riefen, sheltered family, and anything else could be called a sex addict. So, ich wollte dann, wie fängt sie an die line? Wie liked sie die line as, okay, Finn du in Water is sex addict, and she didn't really explain it. She wasn't really on that, on that boat. So I think that was the But again, as you gezocht hebt, you took it one way and you went with it. Very well, very well. I don't remember. I don't recall zoeken als ihr fault. I was just maybe being funny when you gezocht has, I don't usually put on makeup. Like I don't get myself ready. So ze kennen als ik naar slag. En die man had niet gewollt daaraan lijken naar slag. You know what I mean? I'm not saying that is, En ik mag eens weg van ihr story. She had a dirty divorce and she was shitting on him. I want to hear more about her education and certification to speak about the subject. Yeah, I think Zalman, that was the biggest confusion in the story. Nobody knew where she started off, But
So do Menschen, was man lernt aus ein Position, yeah? And that's what they do the rest of their life. They don't change anything. And if the husband comes home and says, I want a minute change, you get what I'm saying? But Zalman, I'm speaking out of context because ich habe nicht gesehen dein Review. Ich habe nicht gesehen dein Schmies Podcast, however you want to call it. But thanks for the shout out though. So gebringt buzz. You know, we do it for the views. We do it for the views. It's for the views, sir. I'll be back in a minute. Nature break. Wie lang will ich bleiben? Du warst so allein. Ich halte schon nicht aus, mein Herz ist klemmt hinter der schwere Stein. In der Dinkelkeit. Wer wird mir auf Lachen, stillen Mann Geweih? Tate, Tate, nur die kennst es, wenn kommst du heim. Tate, wie bist du? Nimm mir in dich, in der Quicknie, dein Liebschmeichel. All right. In sind wir zurück. Ba, ba. Stellen mir dem See. Ich kiek sich an in die Dinkelsee, ist viel besser gewesen. Bist du von dem Tier, nimm mir in die schmeichelt mit mir, das liebst du mir in die in der quickt mir eine Schmeichel. So Zalman, yeah. Then we just review on F shit. Sie sehr schwierig, bouncens man schon. De ganze Haus gut geht es schmeckt. A größes Schie mich zu sano. A heilig finde größe Wind.
Auf dem Udenkeudisch liegt das Zimmer finde Liches, so sanke Illi ausgekreist. Des, was ich hab schon lang bekämen, find man Liches, es liegt mir gut tief in de Blit. I wo Elam. What's the date, Motzei Shabbos? November 1st? Have a look out for November 1st, Motzei Shabbos. At the Roskimene episode. Ich in Polish Talks, guy. Hershey Bleich. Zerdrückt hinter Berglich, bechlaunisch geschwiegen. Mit Kabel dann teure, zieht ihn nur dann willen. Nur das, was mich streben, nur das, was mich dienen. Von Adam ist Miele, ich reden, zusammen mit sein. Ist noch einmal hören, dann teure von Juden, mit Kabel von Nein. But Zalman, that is noch du. I appreciate and I get a lot of kudos for Naroskimen and Reden. Ich weiß nicht, wo die uns gerät. Meaning anything. I feel like gerät von a business, dan business. Viele von Blätter fallen. I still give you credit. Meaning kudos to you. So, thank you for doing it. It's darf more voices out there. It's darf more voices. Wenn ich mal meditieren, Penny G. Good morning, Penny G. How you doing? Wie soll ich dann sehr frei? Smilen, mich erreue schließen. Bis noch einmal hören, teure von Juden, mit Kabel von Nein. It's not easy to go public. Exactly, Penny. So, for them lines, kommt sich eine Sache Credit. Just for Narovga in Reden. In es geringer zu sein a host, in a sense, die rauskommen Reden. Because the host really doesn't share as much as the guy coming up. In Oche, the host, whoever's channel it is, Menschen kommen dich schon zu ihm, like man kennt ihn schon. Versus a new guy kommt darauf. So. Exactly, Brooklyn. Exactly. I think that was lacking a lot. Her explaining. Wo's wenn wie? Wie fangt man nun dem Line? Juden. Bis noch einmal hören, dann teure von Juden. Mit Kabel von Nein. Mit Kabel von Nein. In Dunkelkeit ich sitz allein und einsam wie ein Stein. Man moje redet, man Gedanken rauscht, zerbrochen in sich selbst enttäuscht. Hat sie Ich nicht in Fin jede Saat, fin jede Winkel. By the way, Tiff put out an amazing new episode, highly recommended. Welche? Tamu ken es blaben Stein. Es drückt mir ins bitte. Oh, by the way, ich hab vergessen zu sagen. Hold on. Ich hab noch einmal gemacht, man,
on Amazon, die kaufst anything on Amazon and you don't mind, gib mal click a link. Hold on. Also, the next 24 hours, whatever die kaufst, bekomme ich a percentage, so kostet die gut nicht. If you don't mind. Guy posten jetzt auf der... If you don't mind, die clicks this, for the next 24 hours, whatever you buy, I will get a percentage. It's a kostet nicht teurer, billiger. It's just I open up a portal to my account. So, if you don't mind. Tief hat rausgegangen. Lass mal geben mal sehen, wer Tief. Sally. Good morning. And happy birthday. Happy birthday. Nur zijn nagebrochen waar het slochen. De zaak met Tief is dat ik ben een news reporter. En TIFF. Skip my shit off. Hold on. Tief, keep my shit off. Oh, doe. De laatste, de 2 hours and 3 minutes. With Shimon Shemnechsbelk? How do you pronounce the name? Nice. Okay, and somebody said if you want. But I think that will have to leave for a night review. Was ist 2 Show? Tief. Ah, yeah, okay. It's a Tief. Koin mag subscribe to them channel. Okay, I'm subscribed, okay. In Sommer das Review. Nicht jetzt. Oh. Heavy subject, but done right. Eine mit der Geretten von den tough subjects. If nobody's going to talk about the tough subject, what's going to be the end of us? Ooh. This is the Backstreet Hebraier. Du wirst schwarz singen das. Sally HBS at Rose gave my nice song. And I'm gonna review it now. Because jetzt vielleicht the mood is sick a bissel. It's a short video, like 2.5 minutes. So hold on, I'm financial not available. Not wie heißt das? All right. So HBS hat rausgegeben eine neue Music mit Shlomi Bernstein. Amasa heißt es. Hab es noch nicht ausgehört. Ich kann du sehen, der Leute du. Regen, mach es öffnen. 10 Shoots zurück, so hat 665 views. Okay. Let's get into it. Wilder de Zeilen, wilder de Zeilen am Maushaus. Hold on. It's so different as... We kennen schon ready. Wilder de Zeilen, wilder
dir die Zeilen am Maße. Ich will dir die Zeilen am Maße finden, Amulia. Ich will dir die Zeilen am mulige Wein am Maße. Ich will dir die Zeilen, aber Hand ist schön, ist du nein. Am Maße, das macht deine Augen nasser. Am Maße, das oi wie dein Herz rastet. Die Zähne im Maße, lass mir den Zeit nachten. Hör auf mit dem Maße, direkt mit dem falschen Krachter. So different. Zeilen, amulige Wein am Maße. Ich will dir die Zeilen, aber Rand ist schön, nicht du nein. Am Maße, das macht meine Augen nasser. I leave the background. Es ist Schleumi. Lass mir den Zeit nachten. Hör auf mir die Masse, seh mir den falschen Platz. Very different. Ba 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 ba. Olivia had a kleine Simsof. So this is it's nicht so wie an Nigen, was guides on the next hit. Ich such this Ibik of HBS because that's not the point. Es ist mehr a unfilmende Horizons mit neue Styles, mit neue Musik. Like, ich will sagen, der Wort Mischigas, aber ich meine, ich darf kein Mischigassen. In der Musikwelt, es ist different, es ist anders, es kratzt anders im Kopf. Which ich hab stark an nur, sei schon. Very nice, very nice. Very, very nice. Okay, hold on. Lass mal zu dir gehen zu dem. Oh, sorry. It's amazing but different. It's different. It's a different... it has different places in your head, wie es kratzt. Sexual addiction comes from some little tank or some a big thing. Big thing. There's no clear definition when it comes to sexual addiction. Everyone has a different effect on it. Okay. What are the odds? Those are the odds. 1 out of 365 days. I'm using voice to type. Not everything comes out the way I'm saying it. So the Vitata schickt mir Häusen, Salma, ne? But Salma, wenn ein Mensch kommt darauf und sagt, dass man Ex gewinnt als Sex-Addict, darf man nur mal ein bisschen mehr Kontext wie just bleiben. Also, nicht, dass nicht immer. Aber die Guys gehen auf eine zweischuldige Diskussion deswegen. Und man weiß nicht, wie die fangst du an. Especially, wenn es weiß mehr, dass in der jüdischen Welt, nicht Dafke in der jüdischen Welt, in fremden Welten, du alle Mines, du Menschen, wir sind sehr sheltered. You know what I mean? Extremely sheltered. Was sei, tippt man gut nicht. Man geht hin, wie so der Rebachsleine hier geht hin, und dort hat sich es geendigt. So, you know, just saying. Living with an addict is very hard. Gambling addiction, alcohol addiction, sex addiction.
sex addiction because it's very intimate and it's hard. Of course, Alman. Again, we darf machen das alles aware. Es ist du als Sach. Definitely. You two Canadians are not on the same page for stealing, bro. That's just World Series. But you deserved it. Of course, definitely. Gesehen hab ich die Sterne, wo's belachten in der Welt, immer der Zeit verschwinden will. Geklettert hab ich auf der hohe Berg, mein Fies gestellt in Ocht von Kliege, hab ich gehört. Mit am Emmes tief herangeblickt, durch jede Sache. Ingekommen sie an aus für nein, sie ihm ist keiner glaub. Sing ihr sich sie mit Halidele Finna. No Milvado. Sally is deflecting the credits. I mean, like, chew, it's going to God. Sally, take it. Okay. Epis credit kommt sich der. A part of me didn't I just watch the live review from you, how you viewed me. A part of me did watch a live review from you, how you review me. Zalman, explain that. You meaning, wenn du bist gewähnt dort, hast du getracht, als ich reise reviewen live, or hast du schon etwas reviewed von dir live? Shall I take a bow? A curtsy. No, curtsy tip man to the queen. Wenn ich gewinne in Oman, hat derjenigen gearbeitet, neben meinem Window. Was noch gewinne ein Stück von derjenigen, immer verkauft Sitzes für Kapiot, für Chaliot. Also wenn man so kommen zu seinem Shop. Noi milva noi, noi galure, noi noi. Ein second. Hold on. Ich will reviewen. Shmili Sikas hat rausgegeben a music video, and the video, 21 hours ago. So hat schon 23,000 views. Ich habe schon ausgehört, like 3-4 Mal. Zaira geht a song, but it's missing a low bass. Der Ding heißt Hayela Daze für Shmili Sikas. It's missing a low bass. I'm giving it a 9. Ich habe nicht gewatcht the music video, nur ein bisschen, weil ich habe es nur gehört in der car, so. Meaning ich habe nicht gekannt watchen the actual video. Let's get into it. Connect dich zu ihm. כמה שנים כבר עברו, כתמי הדמעות שם דהו, ובלב הסריטות נשארו כמו פצע פתוח. Wo ist mein Petzach Patuach? Und Tier sich öffnen? Oh, es geht uns ja College, wir haben Idles College Room. Dormitory. רגעים שכבר לא יחזרו, המילים שפגעו לא עברו, בשנים שחלפו לא נתנו. Es ist so cute zu sehen, man liked daran Videos von sich, wenn man sie jünger. Wir nehmen, darf man ein Video. ללב כבר לשכוח,
יהיה טוב, והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב, יהיה טוב. נזכר שוב בילד ההוא. Verstehe nicht die Wörter, was so gehörig, but what a song, what a song. מה הייתי עושה במקומו? הזמן יעשה את שלו, הלב קצת ינוע, סולח על מה שאמרו, שוכח כל מה שעשו. זה לא קל בכלל, אבל אין סיבה שוב לברוח. זה הישראלי hairstyle. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב, יהיה טוב. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותה ותגיד לו שבסוף יהיה טוב. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב, יהיה טוב. What a beautiful song. And I don't even know if I wusste geht daran so tief. Der Nigen geht tief. Although, weil gekannt bestehen sie hören ein bisschen mehr Bass in der Song, ein bisschen lower, weil die heißt sein Song Taberoti, kannst du hören ein Stückchen low, was sie nicht do. But otherwise, I'll rate this a 9. And don't forget, die Hauskinder, hug sie, sag sie die Haus lieb, okay? That's how it is. Wow, what a video, what a music. I liked it very much. Ich rate es a 9. Ich habe es gegeben mal like. Red nicht von Likes, die bist du, gebe hier den Like-Button. Es geht ein langer, riesiger Weg. Alrighty. Thank you. Wow, what a song. What a song. What a song, I say. Give it a 10. Wenn sie hat, wenn here they start, für milliseconds, hold on. Visas. Here they beginning. Nicht Colesman. Hold on, Visas. Lass mal ganz an Channel, a second. Here they start. Why not 10? Coincidence, you can 10. 10 is heaven. So alles can sein a 9.9. But here they start and hear the music. Here's the ooh, boo, 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 boo. This failed by a song. Sei a bisschen lower. It's a beautiful song, but this was macht der Chilik. Uvli, שבולי סיסים, כואב לי, כבר כמה ימים, מקשיב לי, מי, ללב לא נותרו כבר מילים, עצוב לי,
שבו לי סיסים, כואב לי. כבר כמה ימים מי מקשיב לי? Dit is de low van deze song. En ik wil ons in jene song, heeft te zijn. Heeft te zijn als veelt, in mijn opinion, veelt een beetje... Du, bij 9 seconds in, de drop, wat ik dacht, een beetje meer bassy hit. Eins lower in here they start. עצוב לי, שבו לי סיסים, כואב את מביים. כבר כמה ימים. Different vibes softer, but that makes the difference between 9 and 9.9. That's my opinion. Fangt zich gewoon hoog. Low. Was redt je de hart. We willen emotions. כמה שנים כבר עברו, כתמי הדמעות שם דברו, ובלב הסריטות נשארו, כמו פצע פתוח. זה herrliche song, זה herrlich. רגעים שכבר לא יחזרו, המילים שפגעו לא עברו. So this is build up, 42 seconds in, this is the build up. שחלפו לא נתנו ללב כבר לשקוע, והילד הזה Deze vind du 51 seconds, ook dat was een bissel meer, een trap meer, literally, like, ben zoek maar naar hoer, dat speelt. הוא אתה שצריך קצת חווה אהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב. והילד הזה הוא אתה. De ילד הזה זה אתה. That's a powerful line. The kind is dich. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חווה אהבה. Was ist חווה? Was meint חווה? אהבה, weiß ich. תחבק אותו ונגיד לו שבסוף יהיה טוב. Sally, look at that face. That's one of his voices, one of his translations. יהיה טוב. This is meer a connection to dich versus the andere is meer between dich and God. That's the difference. נזכר שוב בילד ההוא, מה הייתי עושה במקומו? הזמן יעשה את שלו, הלב קצת ינוע, סולח על מה שאמרו, שוכח כל מה שעשו. זה לא קל בכלל, אבל אין סיבה שוב לברוח. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חווה אהבה. חווה. Was ist חווה? A חיבוק, weiß ich, is a hug. חווה is experiences. How do you say that line? והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חווה. הוא צריך חווה. Enough experience. I see what you're saying. Okay. תחבק אותו ולהגיד לו שבסוף יהיה טוב. They line. תחבק אותו ותגיד לו. De tagid lo pictures sich jeder einer, wenn gewinnt klein, und das nämlich gekannt sagen von dem Kleinen,
Ja, ich kann geben a hug dem Kleinem. So jetzt, die Haus Kleinems, gib ihm a hug. שבסוף יהיה טוב, והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ולהגיד לו שבסוף. But this geht sach tiefer in the hearts wie the andere song. The andere song is mehr a Chiva song. And this geht sach tiefer in the hearts, I'll give you that. יהיה טוב, יהיה טוב. והילד הזה הוא אתה. By the way, the pictures is so typical in the high chair, in the sink. This is amulige pictures. שצריך קצת חום ואהבה, לחבק אותו ולהגיד לו שבסוף יהיה טוב, והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, לחבק אותו ולהגיד לו שבסוף יהיה טוב, יהיה טוב. Wow. They song has a better movement as we es geht sach tiefer daran. Sach tiefer daran wie the andere song. Wow. What a song. What a song. Crazy. Versus the andere. The andere is a Chiva song, wenn du bist in der Car. You know. Und du willst Chiva teen. Noi mil vadoi. Gold, nochmal über 4.000. In one generation, when he became his father, Yai noi mil vadoi. Eloi kalu let's give doi. Dois bode fine Avadoi. No, I mean it's a 9. It's a 9. So ich darf sagen, ein bisschen mehr basic. It should have been more bassy, a little more, because it's the hearts. We kennen zingen an nigen. Oh, Penny, der nigen, huh? We kennen zingen an nigen, wo es ist high, wo es touchen the hearts also. You get what I'm saying? Also ist es. No, what can I say? Again, es ist sehr hoch. The score is sehr shine. Shia. Good morning, hello and welcome. Ja, zum wir es free gewatcht live. Zum wir es gewatcht live. Viggy, stick with your 9. You know what a 9 is? And I'll be honest, when I was listening to the song, I wanted to push it up. Ich habe es ausgeht 5-6 Mal in mein Car. AirPods, get the sound, get the mood, and I just missed that low bass. Where can I file an appeal? In a super chat, weißt? Listen, du weißt, wenn die Geiste ja Rebbe, das zu geben für der Gabbergeld, und noch dem, in a Bild. Bei mir darf man gleich geben für der Rebbe und alles change. I was going nowhere. No, I was actually going to, where was I going? To a gig. I was actually going to a gig. But I'm just saying that it's missing.
Rebens kai verzieht, Schnee sie lekiten, dem Rebens sie so hitten, in meine Fight, ich dachte, das aus sietem. Die Nacht. At least he died for his cause. Alle Teufel neu auf macht man. Von alle zu den sich auslacht man. Rabbi Ginachman. Mit alles vor dem sich auflacht man. Finish it fine. Der Bucher darf man so sitzen. So nicht, don't worry. Nothing really. Shalina ale alaba. Shalina ale alakoi. Betracht man, alle Geseide sie kracht man. Geef dabei niet lacht man. La 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 la. I'm protesting the 9.9 score is not letting. I'm not letting go. Trust me, Brooklyn. I was all in. Really, I was all in to make it a 9.8, a 9.9. But what could I do? It's. I'm being honest. If I want to be honest, that is my part of my honesty. Hold on, was zeg du? Avrum Fried, Akiva, in Shulam Lemmer. Hold on. Jetzt können wir auch sehen noch einmal den Nigen. Dann mach rein, du zu YouTube. Jetzt können wir auch sehen noch einmal den Nigen. In sehen, sie ist ja change. Es ist definitely sehr herzig. It's definitely there. It's just missing. It's just, His inner child feels it's a 9. Okay. It's not a protest against the draft. It's a protest against arresting Buchanan. Mat moire me gaza vasetin. Huh? I hope you don't go down. It's not going to go down. It's definitely not going to go down. It's just missing. It's just missing the. By the way, the robot of gesehen is though. Marcus Brownlee had this reviewed. It's got costing $20,000. My prediction is, everybody, write your predictions down. In 15 years, jeder geht haben a robot, a humanoid robot name. Kids, they was protesting us, but jeder geht haben eins. Hast du mir geschickt Fotos? Hast du geschickt sie viggivibes@gmail.com? Schicke sie Viggivibes. But hold on. Lass mal sehen. I'm going to see history. Lass mal watchen in the video. Who is Avi Libo? Is a scientist and gerät von comets, Moa. Ze do comets, and whatever. Man got pictures davon. In the best pictures are in NASA, and when the government hat sie gemacht, the government doesn't want to give it out. So ze do film with conspiracies and mashu kaze. Is an Israeli, and he's going after the evidence. I watched it. I still have to finish it, but sounds good. He sounds good. There's something going on with outer solar activities are going on, and people are hiding it. I mean, governments are hiding it. So, geht daran. Ook nicht, as it is, but it's an interesting podcast if you want to listen to one. So far geht. כתמי הדמעות שם דהו, ובלב הסריטות נשארו כמו פצע פתוח.
רגעים שכבר לא יחזרו, המילים שפגעו לא עברו, ושנים שחלפו לא נתנו ללב כבר לשכוח. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב, יהיה טוב. נזכר שוב בילד ההוא, מה הייתי עושה במקומו? הזמן יעשה את שלו, הלב קצת ינוח, סולח על מה שאמרו, שוכח כל מה שעשו. זה לא קל בכלל, אבל אין סיבה שוב לברוח. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב, יהיה טוב. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב. והילד הזה הוא אתה, שצריך קצת חום ואהבה, תחבק אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב, יהיה טוב. A second. Still a 9 point something. Still a 9 point. The one he goes like this. בן אדם מת. ביי ביי. A 9, Brooklyn, is zeer hoog. A 9 is zeer hoog. Ich bin nicht so generous damit. But a 9, was er definitely gerät. And a 9 is riesig. A 9 is riesig, you know. Ich ga nemen a risk fin watchen du Israeli music. It's a big risk. It's always a risk. It's always a risk. This is fin Yankee Lemmer, Avrum Fried. It looks like an outside venue. Let's get into it. We can glach here in the live music.
16,000 views 4 days ago. He's not himmel Wow, kijk on deze shot. for kumi. If she big they see arter ami. Al yahad beishai beit alachmi. Ohi korvo el nafshi geolo. Ohi korvo el nafshi geolo. Ai, 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 ai. Er kommt daraus den ganzen cool. Das wird jetzt gegessen nach Salad oder something. Wacht daraus, der Eideler. Brooklyn, vergessen nicht, this is a live video versus a studio recording. Keiner wartet nicht, dass Avrum Frieds Pin is upside down. The middle guy, and nicht ziehen wollen sich zu schockeln wie Achusset, so hat das a hard time. Wenn man hat das nicht, hat man das nicht. שלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמונה עם סגולה בואי חלה Dodi li gratkala Dene pin shabos Soy ne kabel
The Swardischer voice fit nicht heran dort, I must say. Shia. Wow. Jetzt kommt der Klure ran. Jetzt kommt der Klure ran. Mit der Wasser. So wie Brooklyn sagt, 5. But auch at a public Sach, so the sound can sein anders, everything is different. As you can see live events really, so. Akiva looked at a lot of places. Under the style Naginam. It's not a good collabs, you know. It's not confirmed that the first passed away and the second fell is unknown. Ach. Shad, I tell you. Shad. Why, huh? Da watchen. Da watchen. Oh, yeah. I guess who's not joining the army? Du tanzt wir noch zusammen. Matze wird sich geendigt. What a sad. They see the protest live. There you go. Some of the protest live. They are begging people to go home. The thing is, most people was then about the protest. Nitamul, they're just there to have a good time.
Someone is getting slammed for... Man, if zwei Chevres are off of the construction site, it's if in a building in a construction site, they broke in and they went up. You can't control that. We can nicht control wer wo es wenn. But Miran is different, was sie gewähnt about traffic. Sie gewähnt about foot traffic, wie man geht chicken dimension and stuff like that, so... Oh, somebody's starting a fire. Somebody's starting a fire. Oh. Oh, something is going on. People are pushing. No, I see the difference between ambulance and fire. This is Bar-Ilan. Knisal here. I remember when this bridge was proposed. Again in Israel, damals. Imagine someone has a doctor's appointment. Man kann schon nicht gehen. Man gewartet geduschen für ein appointment. The Gasse geblocked. Just imagine the family was wird jetzt geworden. What happened? So reportedly, she schickt mir ein Video, wie gefallen von der 20. Stock von einer Building, was is, I think, under construction. Protest over, man hat übergelost alle Schmieds und jetzt kann man nach ihm gehen. Man hat gewastet another day. ניתן לראות את ההמונים שעדיין נוהרים לכיוון היציאה מירושלים, מאות ואלפי אוטובוסים שעומדים לכיוון היציאה כדי לאסוף את כל הנוסעים, כל אחד למקום מגוריו, כפי שנקבע מראש, כאן יעמוד כל אוטובוס. אנחנו מיד נהיה בזירת הנפילה של אותו נער לפני דקות אחדות בסוף העצרת, rewind. So supposedly it's Findey building though. Weißt du, man kann sehen, hold on. Right here, Findey building is at a Rugafal. Hallo, ik regel, we staan op zijn eigen. Laat maar zijn. Shabbos kenegod. Hoeveel karachos? לומר להם לרדת, סכנת נפשות כפשוטו. אנחנו עם יששכר וייס, מתנדב של מד"א, פרמדיק מד"א, שהיה בזירת הנפילה של הנער הזה. יששכר, שלום. שלום וברכה, צהריים טובים כבר ערב טוב וקשה מאוד אחרי המעמד הגדול, ומצד אחד האסון הקשה הזה. תן לנו פרטים על מה שקרה שם.
אז כן, בעצרת כל כך גדולה, מכובדת, שניסו לארגן עם כל הזהירות וכל הזמן רק ביקשו להיזהר כמה שיותר, ולצערנו סיימנו את האירוע הזה עם אסון גדול, נער צעיר שנפל למותו מקומה כל כך גבוהה. אחרי שהתפרצנו בכוחות גדולים, היינו מוכנים לכל דבר, אבל לסיים את הערב הזה... Tava vegan amnet. זה הדבר הכי... Annars eller vad kan man kapira? נער בן Nice. כמה? Alles geht's. אנחנו, נער כבן 15, הוא נפל מקומה מאוד גבוהה, זה הבניין זה הכי נשדו. גבוה שנמצא פה באזור. שהוא אתר בנייה בעצם עדיין, והוא היה סגור ונעול, שלא ניתן יהיה להיכנס. כן, אבל אנשים שהגיעו רק חיפשו להיות כמה שיותר גבוה, כמה שיותר לראות, כמה שיותר להבין את המקום ומה הם רואים, ולצערנו האירוע הזה באמת נגמר באסון גדול. כן, קשה מאוד, חבל מאוד שכך נגמר האסון. יששכר וייס. רק נבקש מאנשים, מי ששומע אותנו, שלפחות עכשיו, שישמרו על זהירות, שירדו ממרפסות, מגגות, מכל מקום אחר, כי אתם רואים, זה עולה בחיים. לחלוטין, ואני עדיין מסביבי רואה גגות ואני רואה אנשים על גשר המיתרים לכל אורך העצרת, למרות שהמשטרה סגרה את הגשר. עד לרגע זה, גשר המיתרים מלא במאות בני אדם, פשוט סכנת נפשות. אני מקווה שהמשטרה תפנה את האנשים, כל מי שעומד בכל Jeder will sein. Und keiner glaubt mich, dass geht sein, ein Victim. לפעול בעדינות, בצורה נכונה ונחושה. אוי, טאטה. חיי אדם. תודה רבה. תודה רבה. יששכר וייס. תודה. גם אלי אייזנבך ממד"א היה בזירה הזו איתנו עכשיו. אלי, שלום לך. אכן, ערב טוב. מה אתה יכול להוסיף פרטים עוד? אנחנו מבינים שיש רק אירוע אחד, נכון? כי נפוצו שמועות על כמה נפילות. נכון. כרגע אנחנו אנשים ופרמדיקים של מד"א, קיבלנו קריאה במגן דוד אדום, ברחוב שדרות שזר בירושלים, בעת העצרת על נער כבן 15 שנפל מגובה רב. הגענו למקום... Just one incident, nice. Meaning, better than two. נער בן 15 שעלה לבניין. נער בן 15. חיובי. והשם מרחם, האירוע הזה יסתיים בצורה הזו. תודה לך אלי וייס ממד"א, אלי אייזנבך ממד"א, ואנחנו עוברים עכשיו לעמדת השידור שלנו לאבי רבינה במלון ירמיהו. אבי איתנו? כן, תשמע, זה מתערבב אחד בשני, אתה יודע, אני שומע פה את צלילי אמבולנסים, תכננתי שאני פותח את השידור הזה אחרי העצרת, בהתלהבות הגדולה של המעמד, בוא, היינו כולנו פה כאיש אחד, בלב אחד, במעמד באמת שלא היה כמותו, ואני הייתי במעמדים הגדולים לפני 12 שנים ו-28 שנים, וזה באמת אירוע היסטורי גדול, וכל כך עצוב שהוא מסתיים אתה יודע, זה אירוע היסטורי, ויהיה עוד המון זמן לדבר על הפקת לקחים ולחפש אשמים, אבל זה לא הזמן. קודם כל, כן, אין מה לעשות. gestorben auf Ukraine. Ist er gefallen von Ukraine? אני שומע פה גם את ההנהגה שכבר התבשרה MCTS. בדקות האחרונות על האירוע הזה, באמת משאיר טעם רע בפה. לצד זאת צריך לומר שהיה פה מעמד אדיר של קידוש השם, של מאות אלפים ברחובות ירושלים שהתקבצו למקום אחד. אנחנו היינו פה, אתה יודע, איפה שקודש הקודשים, כל גדולי ישראל סביב במה אחת, יושבים במשך שעה שלמה, אם זה מעמד קבלת עול מלכות שמיים, קריאת התהילים, תקיעת השופרות, זה מעמד מצמרר, י"ג מידות, כל זה קרה כאן זה נהרוג gefallen von Ukraine. רושם עצום, אבל עדיין רבים אגב ברחובות ששרים שירי תורה, ועדיין נמצאים תחת הראש הענק של העצרת, שכמובן יישאר לימים ארוכים, אבל אנחנו כן, אין שאלה בכלל שנצטרך לעשות פה חשבון נפש עמוק. אגב, שאלה אחת שנשאלה פה, למה לא יכלו לעצור לרגע? התיעודים הללו של ילדים ונערים על מנופים הגיעו תוך כדי העצרת. למה לא היה אפשר לעצור לרגע את הכל, תוך כדי אמירת תהילים? זה פיקוח נפש ולומר, ויותר מזה, אתרי הבנייה האלה לא היו בתוך ההמון, שוטרים יכלו לגשת, לעלות, לקומות. Sie sagen, sie suchen after the fact, als man wohl gedacht, wir machen Tinen das, but it is what it is. It is what it is. Ich darf halt egal weggehen. Aber nicht gar wenn Kapi streikt, you know. אפילו, הכל במעטפת מסביב, טוב שכך בשגרה, אבל מסתבר שהיה פה כמה מקומות שכן היה צריך, אבל... ולא רק זה, צריך לומר שבעל הבניין המדובר התקשר למשטרה תוך כדי, ואמר שפרצו לו למבנה, עלו על מנוף, אגב, אני רואה את התיעוד... Hold on, חדו הווידאו. שיהיה מגשק את הווידאו, courtesy to שיהיה, hold on.
Und wenn du Menschen darauf kriechen, als der Video geht, siehst, Chevre kriechen du darauf. יחזיק חזק איפה שהוא נמצא, ישפר עמידה וימתין לכוחות הביטחון והכיבוי שיעזרו לו לרדת. כמו כן, כל אותם אילו Menschen mal aufgekrochen, dort oben. שימו לב, לא להגיד... Mot ja gestoppt. זה פשוט מזעזע לראות איך סליחות, נוסח אשכנזי, נוסח ספרדי, אבינו מלכנו, כל מי שעקב אחרי השידור ולא היה כאן בעצרת בוודאי התרגש מרחוק. מי שהיה כאן, להיות בתוך המעמד הזה, לשמוע את הזעקות של התפילה ואת התקיעות שופר והכל, באמת, מה אפשר לבקש יותר מבורא העולם? תשמע את תפילת עם ישראל. אוי, אוי. שבאים לבקש ולהתחנן. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים כפשוטו, כדי שהאירוע הזה, אתה יודע, אנחנו רק מבקשים, בורא עולם יודע מה הוא יעשה עכשיו הלאה. זה הגיע לאוזניים הנכונות, קודם כל, צריך לומר, גם לתוככי Neither Bochum are having a blast. Not this 15-year-old, I tell you. אותם אנשים שלהם אנחנו רוצים Nicht להביא the את המסר. 15-year-old. גם בהחלטות העצרת, יש שם סעיף מודגש שכוח שיהיה for the video. והקריא את כל הסעיף הזה, המנחה, הסעיף מדבר על אותה מערכת משפטית, על אותה יועצת משפטית שנותנת כאן לאורך תקופה ארוכה מדיניות מפלה ואכיפה לא שוויונית נגד מגזר שלם, ולא סתם. וישב מרן ראש הישיבה הרב דוב לנדאו על ההחלטות הללו ומחק ושינה וכתב במשך דקות ארוכות. כלומר, כל מילה שנכתבה פה היא משמעותית. זה היה לנגד עיניו של מרן ראש הישיבה ביממה האחרונה, ואלו מסרים שרוצים שיגיעו לאותם אוזניים, בינתיים לצערי אוזניים ערלות, קודם כל של הייעוץ המשפטי, אבל גם אותם אלה המלבים מסביב, שאגב לצערי בצלאל גם תוך כדי העצרת, שזה מחזה מחפיר. It's not the protest, it's the people going up and up. Crazy. זהו, זה פשוט קפץ לי מול העיניים, אתה יודע, יאיר לפיד ויאיר גולן, אתה יודע, יאיר לפיד שרואה כל שבוע מה קורה בהפגנות קפלן, ואלימות פה, ואלימות שם, sadly, definitely not. מעולם לא צייץ, אני לא מדבר על ההסתה שם נגד פוליטיקאים ונגד רבנים ומגזרים שלמים. והפעם, אתה יודע, איזו קבוצה שולית מפגינה פה, שאנחנו כמובן מגנים את זה. I think we got that covered. I think we're not going to bring him back, right? So it's because of the protest. Yes, it is. It is. And just imagine the phone call to the mama. Just imagine the phone call to the tata. Dann Kinder gegangen zu einer Protest, hat aufgewagt der Krähen in der Getrasket. Oi, bye. Don't do stupid things, kids. Don't do stupid things. And it's sad. What are fights each day at 770? What do you mean? Skin episode 770? Sit in yeshiva and learn, or go to the army. Or go to the army. Ich fühle schon, wie ich darf schon sagen, liegend alles geht. It's coming along amazing. Liegend, sehr liegend. When is Matas making chasana? The whole chat is currently invited. Alles get Dios is invited. I don't know. Mine in June. I'm not sure.
You know. Thank you, Brooklyn. Should I come in and say 2 wrongs don't make 1 right? Don't wait for an invite and then complain that you didn't get an invite. Get? Ich zit schon auf in like 8. So. Darf gehen essen. Ich meine, wir gehen überlassen the podcast für nächste Woche. I think we're gonna do that. I don't know, MCTS said something about 770, so you gotta ask her. What's at 770? What are the fights about in 770? The Meshachisten mit the alte Lubavitcher mit the neue Lubavitcher? Is that what you're saying? Probably Meshachisten, I'm sure. Ooh, Tata. If this would have been a hot air balloon, I would press the release button. Both sides are punished. Both sides to the corner. All right, I think we have that. I think we made that clear. Brooklyn, don't say that. Don't say that. Don't say that. When it's not true. All right, Gevra. Okay. Situatie Rupgein. Wo gehen wir Schkoer für jede eine, was du gewähnt eine lange Zeit? Eine kurze Zeit. Da vielleicht zum Kunst in der andere Tab gemacht mit YouTube an der Tab. Warum ich mein dit? Wo gehen wir Schkoer für alle Likers, Shares, Comments, Subscribers, and especially members. It really helps out the channel. And I think as we're now, you know, a member, and bis noch nicht, gib mir the join button if you don't mind. Gib mir the like button. So thank you all. I really, really do appreciate. For everybody who's got gehit, alles was to do from the free bis bei Nacht, all that. Housekeeping for the regular subscribers. Have a lovely and awesome Shabbos with an amazing weekend, whatever floats the boat. And for the members, we'll see you tomorrow morning. For not aanbrengen the weekend, not aanbrengen the Shabbos. Again, with the boat and floating thingy. What else? Oh, die willst sponsoren our channel, willst supporten the channel, kannst du ein paar Minuten wegen, a super chat, oder aber gepost buy me a coffee, gepostet in the comments, oder willst du schicken a quick pay, vigivibes@gmail. So support the channel, so machen wir das, being able to do this, you know? So, like I said, I'm going to do this as long as I am possible on doing it, and can. Unboxing is next week Monday. Ich habe ungeheuer nicht schreiben, der Adress alles geht, because ich kann nicht bekommen Sachen und ich will, also bekomme ich keine Sachen, meaning like
Ich habe es nur geöffnet, weil Menschen haben gesagt, sie wollen schicken. Those people sent already. And I'm getting to, I think I opened it up for 6 months, and I think I'm getting to the 6-month line. So habe ich gewollt, dass wir upwinnen. And I'm not going to renew it. Eine Stamme seit für a box. So that is that. What else? That's it. That's it. Thank you all for being there. I really do appreciate for the opportunity. And until next time, stay kind to one another. Peace.